Malume. Kodwa liyabona into engizenzelwa ngongeni. Hayi mina ngisakwazi ukuthi ngimenzeni umntwana nalo. Kuyisithi. Ngimletha lawo kuwe malume ikuthange ngifika lapha. Ngiyamnika imali ngithi hamba ayibhadala ifees. Njengoba wena wawusudla imali yakhe. Nxa ngithi ngiyaconfirm esikolo ngiyafona ngiyaconfirm ukuthi ubhadalile yini. Ngithola kuthiwa akabhadalanga. Malume shwa ngalezi insuku ngalesi sikhathi akabhadalanga ischool fees. Antu uyabona ukuthi ubusithi yimi. Antu uyabona ukuthi ubusithi yimi. Lalela ke mazimzukulwane. Ngomunye umnyaka kona siyavuka khona lapha nosisi. Utshizo wabala imali zakhe zokupende kahle. What me? Hamba isikolo. After 4 days, siyafonelwa ngomlotshwa. Kodwa kathi fees yomntwana ebuya nini? Ah. Malume. Kanti wena uzama ukuthini lapha? Nxa ngithi ngiyabuzisisa ngokuthi uyenza njani vele esikolo ungena. Ungena kuthiwa utholakala ema-toilet, utholakala egangeni lesikolo ubhizi lamanye amankazana. Kodwa sure. Hayi. Ngene wenzela moto kuvala. Uyakwazi ukuthi ungene nje so. Mina vele angikali ukubona khona. Ngomunye umnyaka thina sathi sivuka khona lapha nosisi ekuseni kathi umntwana sezokuthi hayi ubemile bus stop lapha ehlohlele ama-uniform phakathi kwezetshela. Ne-MPS samizwela kubonke ile jayizikokoja le mabhawa le yiko kona lokhu like mother like son. Hayi malume suzama ukuthi nje ungena usoze umtshaya. Ngimtshayela kakhona ukuba kwenzayo malume mina ngithini wena watshaywa mbani manje wena ungazenzi lezi ezenzayo ungazenzi ngozonhlupha mina thatha umntwana ke singamaziyo nokuthi ubaba ke mbani umbisele uvuka ucele phahlelana umntwana nelungisi mina vele ngeke ngene into engaziyaziyo ngakubona kuwe wawuwenza ngena wethera moto more fire malume namhla ufuna ukungincedisa ngizazitshayela ungena lalela masi lalela mzulu wami oze lapha ngutshela uyakwazi ukuthi wena unjezo umudlezo iyodwa kuphela into oyenza empilweni eyiyo elengqondo uyakwazi yini mzukulu wami malume ukuthi uthi khona usegodla uthi malume nginokungamasenti lapha ngenzani ngathi mzukulu wami yakha wangilalela wabuthumela mzukulu wami mina ngigijima ngiye-Alticom ngifike ngithi ngifuna i-dog frame but me uthi nazi malume sengiyithole ngigijima ngifike ngithi zenge but me e-Alticom seyiyakha indlu yakho yaziyaphela b into okumele uyenze ngifense e-Alticom ngakuhambela uzumfakela okuncane phela ukuthi ngifike ngikuthengela ifensi sibe sithi fensi b phelele uyakela ungena lo nento zakhe anazakwekela nento zakho umqondo wazowabuya thatha umntwana uyise kuyize lo amfuni lapha mzonda kabi ungena uthi ngena wena uzwile mzukulu wami ngizwile malume alithi kompuyele kwami efaka ifensi yekele lo anje ngafuni isikolo mekele mzulu ngimyekele ngimchiye njani mina ngizifakele ifensi yakhe kade wawuthi ngembala ubuyela nini uzasekhona ngisasekhona anti ngibizwe nguyena lungelo anathi siyakubona ngawo yabo mfana ngene suka lapha wena wethera moto ngena more fire molilo